ia le nei apanoa tāua whātārofa atua i nei waenga o le fiafi. Ia o whaafonga mai i nei po kalame. Whaafitai le tua le o tātou whiroa i rumonu e le o tua nu. Whaafitai le tua sa tātou wau ese le nei wa Iesu i whia au mga renga. Tofu tangata malana sa tia e nei Iesu. Ai whaafitai le tua o ia sa mua au muli au i roto soifua au ona e misfo sa mātou wola. O mawhai e on tātou whiroa i nei e fiafi. I ia le tua, whaafitai le tua i lona arofa, ma lona angalele e lewa vai mo i tātou e uia i whaafita au le sau mai ruma tau mai tua e whengai pēr mai tātou i le aso ma le aso. A o le tua lava e whapenao na te whaafiro ia o tātou mana onga. Whaatarofa atu e o mai mua mai le nei a fiafi e suafa Iesu le Nasareta o le suafa lea o mwhai e o tātou toi whiroa i. O le suafa fu lea na maroro i pipili sa i whaaparonga o le whasa i matamofie. Maroro i pipili le msaro foi o le suafa lama lea tātou te maroro ai. O ai fo i se tasi o mai po mai o lo mawhiti, maua i mawhitianga le tino. E leo maua se maroronga i ate ia. Te mnao e tau i ate o e le fiafine o Iesu a e maroro ai tātou. O umona i e fetalai o uto umau e tinga ina ma mawhitia i a benga. Mai tātou te atu i ate ia o ia e maroro ai tātou ona na amo e mama na te wha mama ina o tātou a benga. Whaataro whātu i se o tātou o tonu o Samo o mai mua mai. Se o se tūfo i o le neira rangi o mai mua mai ai i le neia fiafi. Whaataro whātu i ate o tōu suafale e tasi o Iesu le Nasareta. Le ngata fo lea whaataro fo i e o mai mua mai tutono o neia tonu o Aotearoa. Sunga i whawhengai ngam whalitua. So o se tasi lawa o fia maua le neia vanoro e whaafonga mai ai i le neiri pol karame matamofie. E whaatarofa atu i ate o e nei a fiafi, sua whalama le tasi. Whaatarofa atu i nei o mātou o te tai sunga le apostolo e a Kare Maria tunga mana, ai mai se fo i le whalitua ma le nofuara, o whaifi au ala rata i tasi o le mātou ngā ruenga, ai mai se o so se e kare sia lama kerisiana o whapenao na talitonu i a Iesu ma lona malo. Whaatarofa atu i ate o tōu le fiafi nei, ia pēra suafa o Iesu. O la sa fai salama o tawita whapeane lo wanga ngai whamanu atu ia ia iopa o me umalava o te tonu ia te au whamanu atu rona suafa e lea ia se tasi suafa o na o ia le suafa e to tasi e lea i fo se tasi e tua na o tātou o tua le tua moni e to tasi o lo tātou tāpoa i ai o iu o mafua i o tātou o mai tātou te au na pēr ma tāpoa i atu ia te ia ai mai se o tātou mai tātou e whaasoa atu i le suafa mata ngō whiere o tātou tua. O le suafa lea mwhai ai o na tātou whai o wawenga tele malana whaamaro ronga ia i tātou ia pēr o le suafa manu malo. Ia e whapenao na whaatarofa atu i le sunga i whawhengainga i a tari a lene o mwhai o na mafuta atu nei a fiafi i lo tūtau ngawale. Ia e mai se foi o au nei o sorofa mai ngā whaatarofa atu i ate o tōu suafa o Iesu le Nasareta. Ai mai se foi o sunga le whawhengainga ia maiki o ia o le pura le nei li ti oro mātou tua ia whaatarofa atu i ai i sunga le whawhengainga ona o lona foi tiuti o lo whaia ia iai leanga le lei o lau fio i ate ia tuina fo i ate ia le poto ma le matala ma i ate oe e whaapena na whaatino i peo na tiuti i te tonu o le nei ngā ruenga o lo i ai ma le nei ala leo mātango fie o mātou tāpua i ai ma watuere mātou whaasoa nā se whaasoa le nei e fiafi ma le whaaferoa i atu i ate o tōu suafo Iesu le Nasareta ia manuia lau whaafonga mai le nei e fiafi a mātou sauni ma te whaasoa atu ma le sunga le whaafengainga ai mai se o tōu whaafonga mai le nei e fiafi ia vi ia ma whaane ne ina pēra on suafa ai fo i mai le whaatawaa i ai tātou o le au saunia se te talo e amata ai nei po kalame. Hallelujah. Thank you, Jesus. Whaafitai te rero mātou tua o le tua lava oe mai le wavau e o i le whaavavau. O le tua oe o le amatanga ma le ngātaanga. O le tua oe o le alefa ma le omeka oe o le tufunga ma le mata i sauro mātou tua. O le tua foi oe te buabua e te bulibuli. O oe o le ala o pumoni ma le ola. O mātou o mai le nei afiafi e whaawau pēa o na mātou whaasoa i au fionga no mātou tua. O au fionga i e whapena o na taitaina i pēa i mātou sāwari atu pēa i ruma no mātou tua. Au ala mātou sāwaringa
Wa wale o toi mamao lo toi fio mai lo matu wali Iesu. Talo lava le mana o lo suafa lo matu wali Iesu e whapena. O na mawhai ai o na tala noa mwha soa atu i la upu ni e fiafi lo matu tua. E le aiso matu malosi, e le aiso matu poto lo matu tama. Ai matu te whaboe moe atu le mana o le nganga pa i o la o fio. E te amata ina le nei mafutanga to e whai ua la o fio le nei po. Fo ile inga ia te ora lo matu to ma fa ia la fio le ia la leo lo matu tua ua fa pena na matu wa ima ia matu te fa so atu ai o fio ma fa ia le pulo le ia la leo sunga ia mai lo matu to ma ia fa pena na fa ma si pe o ia wale te ina mane o le ia la leo lo matu tua tele nisi o fia o mai o na ile la leo lo matu tua ai tai mai la o fio I mato uma mato te mai pe mato te fia e fa so atu I le mato o fio la o fio lo mato te ma ba o fio nga lo mato tua o fio nga ya o I fa tonu e fa poto ina ai te I mato I le ami o tonu o la o fio o le upo le malo la o fio ana pa wa le malo o mato pa pena no mato tala no I fa be le malo e fa vau Foi mai malepe fa o tia fa nga malo le rangi nei lo matu tama ai tu mau bele malo la o fio e fa vau talo anga le mai la o fio lo matu tua e le se malo si o ia I ma o lo matu tua e vai fa ta vo ale tangata ai fa talo lo to la o fio I nei fiafi ina ia I uma mai ma o lungo se inga o la o fio ai fo I mai le fa ta vo ai matu lo matu tama na le matu talo lo matu tua Fabria fa fonga mai ale nei atu no New Zealand mas foi fonga mai Samoa lo matu tu male lo langi ato fa fonga mai ia fa pena na matu ta apele nei po a o tofu sia I matu fa banga fa le nganga mai atu lo matu tu I watu me uma ia te ole nei po tu mauro matu fa ta va fa mangalo mai fo I matu yo matu se lo matu o Iesu ona o Iesu matu wala o tu nei amen amen Praise the Lord. Hallelujah. Ia lele, ia maro, whaftai le Shalom. Au ona ia moni. Whawhiloi fo ia mese o le. Hallelujah. Sanga moni pa maoni upo le talo. Shalom. Le fionga lava ia le atue le se poto le se vau le mwhaiona ia au talaina. Bene. Talaina si Ivana ngā. Ia le sosoni mai o le anganga o le atua. Amen. So ia ma whaftai mo te talo o te tonu. Praise the Lord. Ia o le haf sosoni mai le anganga o le atua ia ti ta uana o ona whatauwa. Ia misefo ia o le whafonga anga ia ma le sila mai moa si a tātou o tunu o le fiafi. Ia ma rolawa. O le fiafi nei ia o le o tātou tonu mai I le o le tusi e mo e tātou talanga o le fiafi o tusi a Ioane lon tau koe tolu. Salud. Ia e ta uro Ioane tau koe tolu ia e tasi ale le upo e oso mai maho fo tātou tangata lotu tangata masani to anga fai tau tusi. O ia po le fionga le atua ia o le tamo o Nikotemo. Salud. Ia o mo le tala le ia Nikotemo ia po le tangata le ia ngalu ia Iesu le po. Amen. Ia leri ia o telefa o taimi e ka uroni ko temo ngari ia Iesu le po ia manatu li sangata fai mai sanga o le fefe fai mai para ai fai mai e le manga e muso e doa mai nga ia ka le abi ia Iesu ia e pule nga ka langa fali o le alu sko ingo la o fo isu e mala o ba e tue le fion po ia le atua pe e fo linga mai e se foi le nga sai to ina le o Nikotemo nga ma foi nga haru le po Onga le pe fo linga mai o le au e fai si ko kele o nga lo lofi solo ia ko fo Iesu ko fsili Iesu amen ai pe fo linga mai la o so tu ile muri Nikotemo ia Iesu e te le se te minga mga o Nikotemo e makua face to face e la o mai Iesu e fa makala mai Iesu ia te ia le me longa mga o ngare e amen aka ko fai kau le mta po lua le nga fa so to fo ia o na le to va so tenis nga ko fa fo ile kiki po ko ka ko va na o le fai po su tsa sim sa po lua nga fai mai na fai fo ie su le u wifi longa I kana I le liwina le o le vai fai mo boina
Ia, loinga fōringa mai, o le whai longa lenga whai o liuina o le vai e whai mauaina. O se whai longa lenga whai e Iesu inga ia kari kongo i o so o walu kai mire ale ko amakan kofi ia so o Iesu. Ia, ae o mai whoila inga ua umbale whai pongale ahe anga Iesu ma so o ma i Jerusalem ma i le Paseka. I te sa finga le Paseka. Ai ngala ko ile Iesu ki ringi maru pe ngala ko Iesu kuri fa fo kai fa kau lupe fa kau ma fa ta o le fa Iesu o ke fa ile fa ro ta ma fa le fa ta o ia ngo ko si le fo ile i o tanga ta ia Iesu o le a se fa i longa ia lo inga pe fo linga mai o a foi o le pomta o pulu e lua o le tusi le Ioane pe yo ngai o fina ngalo Iesu ke riso ngai nga ia fa malama tangata i utaia ia ato mon so o ia o le alo le tu o ia o le alo le tu o amatua o le liuinga o le vai e fai mauinga e le ai se si poko i raro le langi i mwhainga ngā paoni pe whakau me le woinga le woinga le anga le fai me le woinga le anga o le woinga ngofie a le woinga kaunka le woinga le ia ai o kusa o le mana o le atua le no ngalo le nga le o fai e Iesu le fai longa le o le liu o le woina fai ona fai longa ia la o yu ko ia e o sa after le fai longa ma le va bet amen ia o mai ro le fai o le tapunga e lua ngai fai mai o le pa ngai ia la ia o le fai punga e lua o fai punga mulinga o le tapu lua ngai fai mai sa Jerusalem ma foi Iesu tau sa minga o le Paseka fai mai onga ko ke leile o i la tau o e na tali tomu i lona suafa ona ua lako wawa ai whai longa nga ia whai i Jerusalem roi ngai whoringa mai e leo ma whai o nga wha mauinga i lalo e tustala ia po i tustala le Ioane ia le tele o isi whai longa o sa whai e Iesu i Jerusalem i mata upu le lua lea lau o mai ro ta upu e tonu ai sa ko i lo male apia mai lo Nikotemo le kala foi la Nikotemo le sa u ia Iesu foi mai o macho i lo o mai le tu mai hoa a wai le ai se ma fai ona ia fai o fai longa pai le fo sa Nikotemo le kala mo mai fai longa aka kilo ai pe fōringa mai sa iai Nikotemo i lunga i Jerusalem ke mirenga fai longa i Iesu ke riso lea la o koe wholo mea Nikotemo e kuri Iesu fia mau samataini ia e laki kala ngoa ai ma koe wha makala mai e Iesu ia Nikotemo kusa le mga ala Nikotemo ia koe mai e Iesu ngisi whai longa ia ke ia ma koe ionga wha maungi ia o Iesu o le ano le tu le mea e mari o Nikotemo o e reos ka mai kanga mai kiki e reos ka mai kanga o le makua kanga o le whaipule o le ao tu la fono o le whaipule o le wharasaio a le ngatele o ia foi o le sui o le fono to ina le ta o le sentering o inga e reos ka mai tangata nasa le o Nikotemo mea la lea fai mai foi langa ka o le pala ai ma fefe nga ro ia Nikotemo le ipo ia o la wa nga fa liunga o nga wa anga le alu la Nikotemo le po ele mi fa pe fa kalanga Iesu o lo ka ko wala i maro anga le ai anga fisili ai Nikotemo i lunga le ana fu nga fa pe fa un kali ko Iesu muri mai e ja ai le se fa ai vai le ma ngai le pa ka lafa ko la mo ngai kala mai Iesu ia le whai longa la lea o le toi whana fuina amen ma kua e leise ka anka e koe whangau koe ai o fui baso leo la fu koe ni pepe mai koe whangau ia o le melanga e ta o le whai longa pei fo le melanga i le liuina o le vai e whai mauinga ia o kusa ua o vaku i lungo o le natura o mea ia le pau o le atua e whai ise mea o ka uro le mea o le whai longa ngai kau ke loa wai le ai ia ma se skanka i whai koe whai liu se whai mahu bonga o le alo o le atua e o fwoi lai i le ala u whamkala kua kau roa la ni ko te uwhai mai
o mato ilo ole ole fai po ilo mai rapi o mato ilo ole o mari mai le tua a wai le fai se tasi ona fai o fai longa te fai ana le ia te ia le tua ia ma le ala o vai folinga bo ole ko ikoria ni ko temo ia ka o fai longa ia ko fia ba ai se fai longa mai o Iesu kusala le fai mai Iesu ia le fai longa ni la ka o ia a fai mai Iesu e moni o te fai atu ia te oi men ale tre fa nau tanga i fai punga tonu ia le fai ka ke e moni o te fai atu ia te oi ale tre fa nau le tangata e le mafai o na ilo e ia le malo le tua ia ole ala o tale atu Iesu ole ma ngai ia ki o kali Iesu e le o kali Iesu e moni o fai atu oi ale ko fa ngaboi ang fape e fe kalai mai Iesu fape nga a ele te fa nga lo nga nga o ko ke mola le nga fa Iesu fa ilonga a fe mai Iesu e moni o te fa ia te o e Nikotemo a le te fa na le tangata o tangata a ka o ro tangata lo nga ka o lo mo lo ngi ka ko fa so fa ilonga la le nga ta o Iesu fa Iesu ya Nikotemo o fa ilonga le o le fa o tanga le lo langi a ko ko fa nga ale to fa na ula tanga po I lava la ko nga ka o makua o le farisaio o le kusiupu o le o kula fongo o le milionia o le 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 o le poko o le fakauba ale ko mai Iesu ale to fa na ula tanga ele mfai o ngai lo e ia na le tu ia ngai tano mai Iesu I le ai ele mfai o nai lo e ia le malo le tu ia ma ko le malo le tu ele o se me va iesus ele o se malo fa kingo e a mai Iesu a le te fa na tangata ele ma fa yo ngai lo e ia le malo le tu o fa palangi e sa ele o le see can't see the kingdom of God lo inga falling mai I say lo ngai o tangata o toi fa na fo wina ko am fa yo ngai e lo malo le tu la ngala lo malo le tu malo fa le ele o se malo fa tin a le me mani e o ese na sawe manga o fa ari ko Iesu fa ilu ai ka o fo Iesu fa ilu ai le fa ko Iesu fa ilu ai ngi fo che no malo mai ko te ie fa fe ko punga o i ka ko la kiki ai fa fe ko yo fi ka ko inga le manga volu ki ko fa nga moi ia o lea mai Nikotemo le tu fa tino o le fa ilu ale ka mo ki Iesu le fa ilonga o le me fa le ngata o le me fa le ko fa mai lo Iesu nta po il fa po lima fa mai e moni o fa ia te oi a fai ele te fa na se tasi le vai ma le ngana ele ma fai o na sao I le malo le to o le banga ia la I le vai ngana le lo la o kala mai Iesu fa ilonga fa mai ale fa na se tasi le vai ma le ngana ele ma fai o na sao o ia le malo le to no inga ale ko fa nga rola tangata I le vai ma le ngana ele ma fai o na sao I le malo le to le winga o le fetalaiga ia wo ngai fa kala mai Iesu lalo I le winga o fetalaiga fa mai o le fa na mo le tino a le fa na mo le nganga lo inga folinga mai ele o le tino le ia foi ka o tino se tu ba ia le mo fa mai le ma foi tato nga ye o tato tino mo tato tangata ai o le me bana o mie tato ele tino le male tangata le o le toi fa na o toi fa na o le nganga hallelujah mankua man tu tato nganga le mo foi como tino le la o mo fa mai tato le tino ni ai mga o mia le toi fa na o tato le nganga o fa na la le nganga ia o se process fa le le fa pe e fa ngai umani kusa o le be le ngata e sa mai tono le nganga o tangata kusa o le level o ngā luenga lea nganga o tangata ia ma lea nganga pa ia o lea tua o le fitota inga lea nganga o tangata ma lea nganga pa ia o lea tua ia le mele o le whanau i lea nganga
Mene. Ia tu lau sunga le whaiwhau ia whai mai sau sosani le vaenga o te cha ua. Sunga pape inga tali. Manei le whasoa. Ole whisiri le tu rai mai i tangata ne o Nikotemo. Ai se ana o Nikotemo le po i a Iesu. Wae tatu te loko la le te mire na ko i po. Pe o te asurua pe le tana asurua na ro. Ai se ana ro i a Iesu. Ole tali onga ole o tau tata mai a Nikotemo. Ole tangata nei ole tangata whai vave. Ole tangata nei foringa mai o se tua tangata nei. Ole mafuanga na reina alu i po. Ai whamelape fo la Nikotemo sao e sa doanga alau sunga whawhenga. Ole fo la o tau tu ye su me tau are to fa na o le vai malenga. Ia te re sa o tu le malo le tu. Ia ole la vai fo ye fa to lo fo ia Nikotemo. Ai ole de ia mata man tu fo ye la sunga whawhenga nga rua malo ye tatu te au nei. Ole malo le pongsa. Man malo le mamlang. Amen. The kingdom of darkness and kingdom of light. O malo ye rua le tatu te fili ai e pe o 𝚟𝚑𝚍𝚎𝚘 Iesu le o mai o tali atu Iesu e moni o te whai atu i ate oe a whai e le whanau se tasi le vai ma le nganga e le mwhai o le sao atu le malo le tua o le u whanau mai la le tino o le tino lea o le u whanau mai fo i le nganga o le nganga lea Aua e te ofo aua o whai atu i ate oe. E ao ina te whanau mai o tau. Ia. O le mele tātou te ofo i me whai le tua. Le ngata fo i le tau pua mua le nei ai. I wāwenga ia na whai e Iesu. I kana i kalalai. Ia o le fo i o toe te whetalai Iesu i. E whai loa mai ai. Le matau tia. Ma le o mea e whai e le tua le tātou te ofo i me whai e Iesu. O lesi tangata e ti ngā whai e Iesu wāwenga whaamarolo. E umbarona whaamarolo lesi tangata. Toi fo i ai tua. Toi fo i ai tua. Ma sea leo o mangia pa kai fo i sunga le whaawenga inga o marolo. Koe rua koe lesi kai. La le koe fo i tua la fo koe whaapusa marka pa. Inga o mangia. Whapea ngā se whai tau atu e i nea whiong. O le tua whai wāwenga le tātou te au me. E tātou te ofo i me whai le tua. O le lava e whetalai Iesu. O le au whetalai fu Iesu. O au nei o le ana o pomoni ma le ora. E le ai se tasi al watu tama. E le ai se tasi al watu tama. Pe ale ui atu ia teia. Nei o tātou manatu ae. E tātou te ofa sao i le lani i le tua. Ale i lau sunga whawhenga. E tātou te ui a Iesu. O ia leo le o ngā totonu ngale mua me uma. He is the center of everything. Tātou te o ia i a te ia. A le whai whai whetalai Iesu. O tō uma o fia maua se swali o tō uma o tinga ina mawhatia e venga. Tātou o ia te ia. Au isi o whaangame o vai whaataula itu o ia i o whawai. A le aise tau unga manuia e o ia i ngā atua i ngā whawha pena. A le uwha, e le tuto ngia fo mai lea. E le tuto ngia fo mai, ave fua mo o tau le whaamarolonga. Ave fua fo i le vai o te watua i a te o tau. A le lama e mantua fo i lau sungan whawhenga, inga e mantua fo i le fine puntoto fo i le ana. O le whaatua tua malona tali tonu, e te tau ana o pai se tu pāle o fo Iesu. O te marolo ai. O lona whaatua tua ngā marolo ai. O wā pēr wa pepe kakau anga o aere ale. Longa minga o whaateringa ale mai o le fine le mai. Ia makua le fine le mai o umako anga vai. Umano na poto, umano na tupe. Lea ia se mea. Ai anga le savani le whaatua tua. Ngā mafua ai o ngā marolo le fine pun toto le. Whapena fo i tātou. Tātou te ofo ai me whai e tātou o tua ia i tātou. Ti ngā lava o tātou maua i ti ngā ina ma mawhatia e o mai i tātou. Maua i mai o tino. Ai tātou te lewa au i le tua. E whai ane me roto tangata ia iai. Pe ana whai atu
wo isi wo I força bo vo na fa tau la itu wo fa pena I fia bo se malorong ai ole unga na me e a tili ya na tinga ina ale ala ba e tal tonu ya Iesu mana na fa malorong ma va venga ia na te fa ole mele ta to te tonu we pe o ia ta to wali Iesu na te fa malorong ina ta to tinga ma maftiang I taimi e taunga le muai ma taimi e le taunga le o wale fa pe o right ai pe se fonga le to se fo mo o la ia le ai e o mai fa fi tau li ai tato e tau mai ruma sau mai tu fa fi tau li o mai ai tato ai se ala e tato te le o Iesu fa tai le ia Nikotemo na ma fo e u ia na po sa ia e al zamalo e mo ruma zamalo o ia o foi pule o le utai al tamalo e tere to finga ia sa ia Nikotemo ai na tuku uma I tua na to finga maulunga nei ai alu ia Iesu e fie man malama ale ana man malama ia Nikotemo le ai la o ia o le tua o ia o le tua fai vavenga o ia o le tua o Iesu wale e pe o no tano atu ai I le mo mane ia la fa so mo ia sunga e fa fenga I pe o nei ia fia se foi ala ta foi pole e varua e ami le tangi le roto ia o ia e te whaalongo fo I ona ami e te lo le mea na sawai ma le mea e aru atu I ai e whaapea I lato uma o e whana mai e le ranga e solo e angi le matangi me e aru I ai e anga I ai tato te leilo le mele e angi ngana e matangi e whaapena fo tato savalinga e ole tato te whiangai ma matangi e o mai ale e tatou te talitonu o Iesu lava le fo ia whawhitau I o mai ai tatou o lava matangi vale o le dei o langa e o mai I lau tau soifua au auna ai mai se foi o le suma whawhengai ngā mau dei o Iesu ale tali o mea uma e le ia se si tatou te o iai He is the answer of our needs o lava whawhitau e o mai ai tatou o lava angi mai o matangi tatou te lirol me e anu ona iai ma le mea toe angai e toe matangi e o mai a tatou tu maua tatou I tono le vaa o lo o fio a Iesu me rea na wapena nga te fo ia le au so fo le na malanga I nunga sami ma Iesu o le ilo po le ase o sola manatu o le ilo po fe me a wha moi moi ala eta oto Iesu o ia o le tautai o le sami o ia o le tautai e marungu o le sami lea sa o mo le vaenga le ale o fefefe o fera o fai ei foi mai ana le fa o Iesu to ai le o pe au o sami ma maru o me foi le ia tatou ia tatou savalinga e le fai mo fie tatou savalinga o e o fa fonga mai ia mama o fo o tatou uma e o mai fa fitau ia tatou a o Iesu o tatou tatai matangi vale o ia o le tatou manu a papa o le tatou oro o le tatou lafitango o ia I matangi mafa a o mai mea ia o tatou tu mau ai e peo na o ai Nikotemo ia Iesu ia e le ai a se mea tatou te moa tatou te vai ai tatou whatautari ia I tatou ri Iesu na whai mai prefeta I say fast food on whai poto sumatas a o e ai whatautari ia Iova e toi whafowina ra lato malos lato te si ia e apa au e whapeo a eto lato te whemo ei a le vai lato te sava vali a le tingaina o alama maunga ma wha e o mai ai tatou maurunga maunga tatou ifofo I vanu ia o Iesu a tatou te whatautari na te toi whafowina tatou malos I whapeo le eto ia e peo se toi whapopatu le tani I a o tata noa lama I neim tau po tonu e peo na iai ne fiafi Aleluia Maia fasoa Maria Maria foi plena ta foi tau a mai e a foi e a que matangi le mea iai te whaalongo fo I Paul mea ki whaalongo I langang ia kere ron men sau man kere ia me whapenan sanga tau whanau mai le ngang ia ele
ole tangata u whanau fu ina po tangata u toe whanau. O toe whanau. Lo inga o umal whanau li tino. A le u whanau li anganga. Ia e le whapea ole a sui e ngā le kangakama pe sui le langor manga pe sui lo mo sais. Le ai e pau wale mea e sui e olona amio. O le a fua mai fua e ese mai fua sa masangi. Ia ole ata ngā la whai mai e whaakusan matangi ngā luanga le ngā po ia ni tangata. Masua. Nga se longa e whanau fo ina tangata. Koa e la ngō ngā le musumusunga le ngā po ia. Le ma whai o e longa le musumusunga le ngā po ia se longa te whanau fo ina. Langa mbachala tus po ia mau mai fo ilea nganga i o tātou a nganga. E so kai mai le nganga po ia e lo a nganga. A whaila e le o kofi le mulo a nganga. E le o mau e lo a nganga le ori marifi le mu o le atua. E whai ka kerenga le munga e oi mau ia le musumusunga le nganga po ia. Ko kere o nganga i la ko ke whaia whai unga sao. Ai whaila ko ki ngonga mai maula mona pe whai mai se si atia. O le musumusunga ngā le nganga po ia. E musumusu atu i atia. O e musumusu atu i atia. O e musumusu i tangata lea. O le winga la mai Iesu. E angi le matangi le me angi ai. E ke wha longo i langa. Ai ke le loa se tō whesau boi. Au whefo i anga i ai. Ia le mga e fo i le wha liunga. Le si whai whea boi inga ngai sa boi. So i whai mai. Pau ar me ke i loa le makangi. Wa angi mai. Wako uru umma i alau me pula. O lo po muri ma vae ma. Wako uru i lalo i alau me pula o la au. Ia o lama mo meu mo lea nga ia whape ngā fo i lale e angi matangi tangata e angi mai lea ngā pa i o lea tua tangata ia ngā ke whako uru e sea ia ngai bai bai nga ia mai ta ua fo i ia mo kānkau koe fo i ia o langa tuai ia o le tangata u whanau fo ina ia e whape ngā suinga e ele suinga o le mea le whanau fo ina e mafua mai tono le mantua o le me whale anganga le mea le o se me whaletino. E mafua mai ina ua la ngona e loa nganga, lo tangata lilo, ia le mea ta o le tali tonu, o e maa o le tangata ngasala. A whai o le te whanonga longo le upo le atua, o nga e kari kongu le upo le atua. Ia o ingala, e la ngona e loe, o e le mea ka o le mea se so o ma le tali tonu, o le sala mo. A whaalongo ngi a o ai mai o se tangata whaatonu mai o se tangata o whaanongo koe sao le tangata lea se se mele sa o whaia. O ngā o na ngona ro leo e tau o whaamauralo ma o sa mo sui lo wala, sui lo maho whak. Ia i le me kaunga o ngā whai e whina ro i le tu. Me langa te o le whanau fo wina. E whanau fo wina. Ma tu hoi hoi maritala tu spa ia. O lesi me mahaere koe wha mawhakua. O whekalenga o mai Iesu le fetalaiga ia Nikotemo. E o sae e le ka ua Iesu ngā Nikotemo. Vai la mai. Au wai te ofo a wau o whai atu ia te oe Nikotemo. A saul whamtana whai mai. E au ina toi whanau mai o tō. Oi. E le ngā Nikotemo a le whafsangi me Iesu a oi o tō. Kako, le larolangi ato. O ngai te mai mo mai mai whafo mai ma ua ia. E ao o na toi whanau longo ingo. So skan ka o larolangi ngi kulo. E ka kau o koe whanau fo inga. Ia, o le sauro lai le o whaso mantua hoi. E lesi a o ngā whapea. A lua au whanau e kasi no woki. Ai a kasi no whanau e lua woki. Ai whaitau tusi ngā tani e lua ta opo sumanu whai upo e lua. Ngai whai mai. E tō tele fo i o e mo moe le fuefo le ere la tu te ala mai. O isi le olai whawawau. A o isi le whaanu mai ina male ino si e whawawau. O ngā lai whamaungi e le maunga. E whangau whaanua. Whanau tino te whanau le nganga. E kasi lalo wati. Ngā le oti le ka o ka kore moe. Ai ora ngai me ko ole a fio mai le ri lona aso mulbuli lona stele ia un ko ku mai lo le o sanga uma e ku mai langa ka ia fa fa lua ile avoi ile ola fa va ai ko ku mai ka le nga kasi fa nga ile fa lu mai ne fa va ia por e a fi fa va
o le pa fi fa ngi ke o isi fa pe wa ko nga be mai e luo ia fa fonga fa ringa no ta ko lu suma tas fa ko e valu fa mai a o no to vai mai le fa longo le kariare upu ma le uska i la fion ko ia le tua mai fa be no sia mai fa sio tangata mai fa taanga mai fa taula itu mai fu tupua to mai tala pepelo uma e fai mo la to tofi le pafi e mu ele afi mal te yo ole oti fa lua le loinga a ule to fa na fo wina a le to fa na fo winga lo suma ia loinga la e mo la ka ole mele ole lua o ki fa lua o sauri siaka e o ki ko sauri siaka e pe al mo grupo e sauri siaka e o ki ko sauri siaka e o ki ia pe ole winga na ole mau le a tani foi bai e to tele mo moi manko ole a fai fa na tito fa na le lo nganga lo winga e oti pe kuma lo po le lava ia o e ka ula ku spa ia tanga fa na fo winga nganga le fa na tito to fa na le e ka ula ku spa ia le oti lo nganga ole moi wala moi e ko ala moi la dela moi ia le perfetto tenero e to tele o e moi le fofu o nisi ko e fe ala mai o la fa pa lo ngele ko yoki o isi ala mai ile fa lo moi ia fa lo moi nga le fa mai tu se fa linga o le afi mal te yo e fa va ia o le oti fa lo ia ia tato fa so vai le ma ia angale anu ngi ko temo ia Iesu le ko ke le moa ngi ia o ka wa Iesu ai anga fisi pe mo fa anga fisi le ni ko temo le awala ke mile ui mai Iesu pe ka sia kala Iesu muri mai ete ma ngai al plenas ko ingale nga fa ia anu ia Iesu la mal me fa ko o le ko ma ka ni ko temo ko ia tama ia ngi ele kai mina nga lama le mta po suiva le kai mina nga la kam fa ia fa yo sta blanga e fasioki lo Iesu ai ko kungi ko temo fa mai e ma fa ia ka kula fongo fa salas nga ka ya mo mo ka ko fa lo mo ki nga yo ele para malo ko malo lo ki o yo so o Iesu fa mai em fai ka ko kula fongo fa salas ka ka ko ke fa ngo sam kala po le ale wingo langa mission ia le nga fai ka ia fai ka langa ma le fongo ko inga fai bai o e fa ska le o ma lama le ku mai ka le se perfect o le manga o wala e lo e uchaia ia ma anga ale perfect ia ole mesia po la to ia e fana mai betelema hallelujah ia le la e o pe o fai ko ia e ese ma mai fo le plan Nikotemo wa le o ma fu ai kala mai Iesu ole kele o ngi mau e le famtalanga le Iesu ia Nikotemo e fo le fai la uma le fai ma loko iska ka ko ilungo o fai ko o fale ko ilungo ia mau ia ole me manga ia ole me mari ole fai ko spu fai mai wa kile o i fai poi mai wa kile ngi fu Nikotemo na fale nga vele ka kala ale sa Nikotemo o nga fa ki ngo ale na fa bele Iesu o fa mai o Nikotemo ia ino ko le no pe fa fenga ku fai nga mai Iesu fai po sfulu ia o le o Israel i wa re ke le ro ngi be o me ma to tala ko o me moni ma fa ma o ia nga tele o me fo o macho o baba ai ma moni ma o tu ai di ele o ma le o nga Iesu mai ngai le vai nga ele foi le ona moni ma pe fa matala Iesu se me ele ia o ina i ma muri ai ma fa longo i don tama mai ele ai se tas o i fai suluanga mai a fai o te fai atu ia te o toi me o la langia ko le kongo fa fialan ko kongo ia ko sa le ukma nga ia no ina o le tatom o le tatom be o fai atu o fa na fo wino tangata e a fu mo i le bele ingo o tonu tangata ni do
o tali tonu tangata lilo i le upu le tua e mase o Iesu Keriso pe o ngai e tatalao Iesu o le senta o mea umo. A whaila e o mele na ngona na tangata le tonu o tali tonu o Iesu o le alo le tua. Ia o le mela ngai ta o le whanau fuwina o e salamoma e whapeane o Iesu ia a fio mai a te o whaia o mau o ona, ia whaia o mau mea whainga luenga, ia whaia o mau kama pesi, ia whaia o mau kengi pesi, ia whaia o mau ona ka pe ngā lo maota i tae au las ko ngai ma sa, ia whaia o mau ona lua so se mea ke whingaro ai, o mea ngai tau o tangata o toi whanau fo uina, o ia o whaina ato o nia, lon tangata le tonu, lon tangata lona nganga i le tua ia e lua e whai keo mai hui polo e leo koe ola o ke miso le ola i tonu i tea hallelujah o le vai nganga i whafu ia e pe e le nganga le leingi nganga o polo le vai a le tua a le vai a polo o le soi fu ke miso i tonu i tea hallelujah ia le whanau fuin le ala ka ko i whai ko sun tonu whai mai no mai ele ases na sau mai moa ele ases na le na fio mai ia o Iesu Keriso pe o tau o fai longa lenga manga o ia Iesu e ka o ku ia Nikotemo ele ngata inga ia ka o ku ia ge ia le wala e anu e sango i le ola e whawawau. Ai ngai ia ka o fo ia Nikotemo o ia o kanka le la karamoa o le anu o le atua. O le anu o le atua pe ia o le mangai e upulea center of everything. O le o ngata tonu leo me ongo. O ia o le anu o le atua. Le ala o le whamkaranga Iesu i le vaenga le whaimai. E pei ona sitia i lunga e mose o ngata apa mere wau. E whapea fōi ona sitia i lunga o le atali o le tangata. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua ia te ia. A ia maua le ola e whawau vai. O aile ua pointi mai e mea. Le ua pointi mai lo Iesu me ia te ia. Ma tu hori ngata apa mea lenga ai e ngaka ia whanonga isara enu le amio. Ia o kangisi le msara mofu mai le tu ia mose. Mose kangala e whesea ngaka pa meun ko ununga la. Ia a kirkir, a uor ngaka mo kirkir e inko e ola lea. Lea ranga whai ale maria foi ela ngaka lea ri o whai kaukoi. Ngō mai a isara elu ngā mai e amara ngaka lea. Le ngaka pa mea whai mose. Le kura i mai si tupu lele o isara elu ngofo makui ko ingi i ngaka lea o whai mai. Ngō mai a isara elu makapua e re ngaka lea. Se mai se ai pero o ire uta mai Iesu le ngata lea. Ka ua ngata o ngata apa mea sa whai e mose. Whai mwhao tanga i a isara elu. Le la fa mai Iesu fa pe ala o si ki lunga e mose ngata apa benga ma fa o la tang ma fa o tanga ya isara e le vao ia o fa pe na fo ila le atali o tangata le atali o tangata le ala o manku o kai mide ele kelle sei lo e ngaka yuko yo o Iesu o le alo le tu nga o maso o ale on kan ko mu o kana ka lai e fa lo mai fa ye ia ale fa solo mai lo i le o mai tono o Jerusalem ia le la o fa Iesu fa i longa ia ai misi ia le felo inga le a Iesu mo Nikotemo le on kwa ma mai ki le ukako kilo ma o fu tatou ia o Iesu o le alo le atua le fa mai Iesu fa pe ia si tielo o le si menga o si le fo i le si kaimi pe se a menga le fa ai ngare fai e le tua ia mose e fai se kamai maboi ai ko ilunga la o Iesu o te mai maboi a le fai ngata o ngata o le ata o le sala o le sakangi a le o ngofo fai le aka o sakangi ko ilunga la au aki kilo ngaka o ola ia ai ke o satani o le ata o le sala ele ai sisi meng sa wisa kan ngale ngal sa wa soki fa kiam yo le pelo yo o le mafu anga mele anga yo le mafu anga langa ko sala o ngai mele anga lewo ku lu mo sa tau lewo wa pe ngala Iesu Keriso
ele sanga sala ele se me sala yo ya ai nga la fo e lunga ta to sala o ang sala ma o sala le la la fai yo ya ma sala le atala nga le ngata le fai so ese poto tele le tu amata vai le tu hallelujah ya pele winga na wa anga ku lunga tama ba bo e mama e sanga sala ele fa ma nga rola sala la ile yang sala ngata le lunga sa tu ai wo ta wo nga sala ina o ia mala fo ia te ia fa tanga le tuolo na alu e ta wo nga sala ina inga ia mangaro sala jato ia le e sala meka ke le loko fa fe for life oh thank you Jesus after Iesu to yolo ngai sa ia mo after Iesu ngai suia ngai suia mo sa o usa ka mo sa taulo ma hallelujah vi ele tu fa baila fa ko sumare no au wa fa pe lava na ro fa mai le tu ile la rolangi wa ia o mai ai lona tali e to tasi ina ele fano se tasi e fatu tua ia te ia mau le o lai fa o nga kuso le po kala ngo mai Iesu ile upule fatu tua tali tonu mauti no o le upule fatu tua e ma fu ai o nga o le mele ta o le fa na fo winga e ala ngai fa na fo winga inga o e tali tonu le tua o e tali tonu ia Iesu ke biso o e tali tonu ia fetalaiga o e tali tonu na wa o nga o ile o roto le mele ka o sala mo ba pe sa o tanga sala o ngala ma fu mai do o tanga te mele le fa na fo winga so le la fe ba Iesu fa pe yang si tie mo e mo se mata so bel vai fa pe nga fu si tie mo le tali tanga e sia ina ia le fanno se tasi e fa tua wale va ai wale kilo ai fa tua asia la mo le fa longa le mori Iesu ya Nikotemo o fa longa fa le nganga ile fa longa fa tino ngala wale sa o ngale va ai wa fa pe la to mo e va ai ya Iesu no sa to e ola la to ai dai fa mai ai la to mo e fa tua i lon suafa ia ina ia maua le ola e fa ba so tato sa linga fa ile tendingi o tato taua foi e fa le nona le fa tino e fa ia fa tua ale ai fa tua e le ma fa ona fia mai le tua so o le o ngala ai fa tato fa tau nei ma pe kilo le funta kungi fa po su fa ngai lalo le sfulu mo le valu nga le fa tua me ngau ka mo ba le fio ko ia le tu no nga fo linga bai o mea o mai e sai lunga ia e ku kupu mo ka fa ye le mele ta o le fa tua ia o le fa tua e alai mangua e le ka ko ngeia a o le nga fi Iesu la dai se simba ye Iesu ai sai ya ni ka ko mai ka ko mo mau Iesu o le alo le tua fa tua sia me alinga o le sa e ngofo nunca penga lo fa ngau ko penga lo ainga mas ba fangu mo man ko inga e o le rotu o mo fatu tua o mo fatu tua fa ye o le fatu tua le tatu tanga luai ai le si so ka ko vai a Abraham le si so ka ko vai a Mose le si ai sia me alinga ko ka o na le tua perfetta le tua ni tama o no le mele ta o fatu tua fatu tua o ta tonu na ila na fiong ya o le mangai ia la o fa ingon ka kuria a wa ke be o ka be se o fa ingon ta langa o ngalo ngai fa nga we fa mo yang mo tanga ta fa tu okay ya tu le so ya o na so ni le ma ni fa lo foi fa so mai yo a mata mai al fa impunga su ma lo no nga wo fa so mai wa fa pe la lo na lo fa mai yo le tu e la ia au mai mai no ta i to tasi na ia le fano se tasi fa tu ia te ai ma ole ole fa va la ia to ale na ro fa mai le tu ele na o sila ele na Samoa ele no ko ke mo ele no Nikotemo ole la lo ta ho re o te nga fio nga ro fa mai le tu au winga mai no nga kari e to ki nga ro fa le tu e nga e to tasi mai ko kasi le ro le tu nga Iesu amen nga ro fa mai ai tato
na rofa sai le mafo fo le tua i tatou Amen. ka foi ma au mai e no na ro e to tas e isi tasi o tatou o ave so ngaro ko kasi se wa na pro amole nga ave no makali pele to tasi o sa ko o si ka lo Amen. ia ai e fa pe na se tana no atu ni le alo pele to tasi o le tua na au ina mai mo i tatou ma le lo langi a to ina ia tatou mo le o le fa ba Amen. Hallelujah. le o le fa ba le o mo sa ni le tua mo tatou e le fa pe te aro le ola le fa va e lo pole ko foi mai le e ke wa kwa mai ola ina fa va vai foi o to fa fonga mai tatou o fa ngolo ia e le fa ia on tatou mo le ola le fa va pe tatou le talia o tatou o le Iesu Amen. na awina mai le aro le to tasi na fio mai ma Hallelujah. na sau a matala na misiona e tolu tau sanga male afa se fa solo to ia o fa so ina se o ai e lungo le sa tau ono le lofa ia i tatu fo ka so lang to ele o le lalo langi a to le nga winga mo ka ko o pelele o tatu o tu o Iesu lo na so ina ia fa pena na tongi anga le ai le mari o Iesu i Calvary ele ai se fa manga lo ina o tatu o sa Amen. se manu fa pena ia o tatu no fo le pogi sa ai da ua fio mai Iesu ma sa unia le tongi ona mo tatu i Calvary Amen. le ana fa tau to wina i le vale langi ma le langi ni sila atoa i le langi ele fai mo fie ele fai mo fie sa valinga mai e Iesu se ia o lunga i Kolkota le ana fetalaiga ina wo uma ka penga mai a Iesu ia me o mai au tau o fai le na mo tau ele fa pela tatu o maliu Iesu ai o uma ia o uma la nga venga sau fai o uma la nga venga sau fai ia ai tatu o fa fonga le e fa pena le tatu au nanga ile tu le tatu te au ne ele sau Iesu e fa sala i le laki na sau Iesu e maliu mo tatu na sau Iesu e a moia le ola e fa va mo tatu a vai le se tatu o no le ola le fa va pe na le Iesu a fa pe foi o le fe mai Iesu o i o le ala o moni ma le ola o ia ana me o moia e le ia la se tasi o ko meki ona alu fa sa o ile tu le ia wi mo moia Iesu nan to fa manatu foi tatu o va foma e se talia e se le lo wa kele aka ki fai ko le uro le fu ma na man tu spaia le uro fai kau ki se kau al fali le ai ese le do na ese talia a o da talia o ia fa tu no sofa na vatu ia le tu o le muia o le muia le o le ona fa va o uma na tape na ina o uma na tape na ina mai a lo tatu li le ona fa va le tele mena no foi o tu mo o tama talele ana le ai se manu o waro sa uni se mena no foi o tu ale Ioane Maria ale tau ko su fa na i o sa ina i o tu mo le ona ma i mo a ti ia o vai ba na yo gi a fetalaiga Iesu le sa o mo le ona mo tatu e le ia se me ka ko ki pole pe ka ko karia inga al fa tanga o mo sa dia o mo sa dia ma tapena pena ma e al tatu ri o Iesu le fa tanga mo tatu ma vai atu le ona tatu te ia be pe a o mo le au le to le fa pega ku mo pe lo dei e ia le tai me vala au mo ia le tua ia tatu a sorofa ia wala wala ngalwenga na sa mo ne wala wala a o fai sa ngalwenga lo ne o fai sa ngalwenga o te o nai mo ia e monia e uia pe ona e sa no so mo fa e uia na tatu tinga inga ngalwenga tatu tai o sa ka penga ka ko o fai tatu sa ni tina farongo ko ko vai ta pena o roe a uia ai ai le roe fa va o mo ne ta pena ina mo lo wai e lo ke ka kala na ia mo ma to wai por la va lo to vai ma tinga ina nga re nga fai o ko ke mi ola ka penga o fa sa ola ai na o ka o fa sa se ma ele ki o foi mai tamita o fi la vai na la to foi mai ma to te o fa le yo le fa le o ia le fi
le fale ka mo ko mo ko tinga ko sa o ka mano si mai il fale o le tua le ki o foi a ko sa Iesu I va no foi nga il berenga ko fa sa o le fa ia fa ka nga ma moe ma o ki mo ia mo manu wa fa o le fa o mo ko sa nga ma ita le ki o a to sa o le fale o lo tama amen ele ka ka mo fa ia me te o fo ele ki o foi o intaia le o ki roa o le o me ka bingi o le fa ka kali ai intaia la komisi po a fe wala fa pela ko la komisi e sau ma se pe inga ia fa si o ki lo la ele fa me su o sau o ke au nga ku ka ele o tangata o no me ya o sau mo e mama ele o e malolo fa penga le ese ma ngai o fionga le tu e pe ka ko foi ka we pe le swafa nge Iesu ka ko ke fie ta cha u le tai mi mare tai pa wala swafa a fa pe fu yo ngai ke fa ka fu I mea isi kamas pese mai si ke manga o ka o ke o fa ka inga fa ye me yang ka ko u be yang nga fa ye Iesu ai so ye ka ko mo fu fa ka fu me fa ye isi ka mo pese ma ai ka ko fa ka ma ka ko u yana yo Iesu sa sa ma kia ma ki ngai nga se yo o ai ko maliu sa tau o le maliu le nga mo ka ko o le ala le pule le tau tua li pas o le ala le pule le fai o ka ko wa ko e fai se nga venga ma ka na ia ku nga venga le tua amen ai le ka ke le tau tua mo mo le nga venga le tua ka ta tau tua mo mo ye o fai ma tai ka ko wa wa ia ila to o nga au mai le ila to o se so ni e tatou te oi la uma le upo le malo le tu fa la tele fe o le malo le tu on tatou le tatou fa lo ngo ye ia le nga ave su foi a Nikotemo e pe o se fa mtalanga na e watu ne va nga o le fia fa te tele e fo ie o fa fo nga ba ne fia ia o le na e se a lo tai lo e se lo tatalia ina o Iesu man fa o tanga na Saudia ele se tama I fa o tanga le na Saudia Iesu basta na ta pena mai ai se na ta ona o le rofa ia tato ida ia o le fano se tasi ia tato po le ona fa va le ona fa va le o mo na Saudia Iesu taru tangata na mafua fo I ona tangata na ngasala na mafua ia me ai te tau ona tato tu e va ai I mea I o whaia Iesu na fio mai na ia whaora ina na rangi ato wa lava o tatou mea sa whai mea matanga sa tatou whaia a o lava lava I o tatou ri Iesu malono toto na whaamaringi ina I kalevare ele lava na mo tatou pau ale mea o tatou stai ma whaia ia mea o talai ai tatou ri Iesu ma tatou savavali e pea wa tatou te leiloa pe o le al te o mai le vala au le tua ia tatou te lelo tatou 5 minuti pe o te umane nei po so vale tua o fafo po oi o wotia ia o le mea na e pule le tua I soifua ma le ola tangata ali basta ka ku ke le ai pa o le mea tatou tapina pena pe tatou tapina pena le leo na o mai o le vala au le tua ia te oi ma au tapina wa fo ele to fa yesa tatou filinga tu ngam au pe au mo fa au le tu ngar ka ko fa sa o tu ngam o le taimi de o maua le manava ma le ola fo ia te tatou tape na pena ai wa tatou te le lo le 5 minuti o tangata ma tatou te le lo fo le taimi e fio mo Iesu ai le leo na fio mai o Iesu a o mo na fa yesa ngar venga a u ila nei ia pe o se toe so ni atu na la sunga o mana ia le foi fa so foi la sunga ia fi mas foi fa fo mai ala tato watu du alo ia le tu ia si la tato ia fa tai bole fa so ma te fi ma ia vai na se ta o foi su fi tu mai ele I awina mai le tu na tali I la langi ni fa sala la langi ia fa o la ina la langi e fa fermo of tupule me mai o le fa tu ia te ia le fa salaino ia a o le fa tu
o le whātua wono sala nei lamo ia vai a whai pule a whai mai o le whātua pe on ta ua o le tūla mo le ta pule o le mafu anga i whai wha ngofo ia te tātou o mafu mai le whātua ina ua te tonu lo loto ina ua ia a le la whai mai o le la whātua i le alo le tua ua e le whasalaina a o le whātua whai mai a mai lau mo whasala ngei ia lo inga whai o ngai ke mai mo mai ai ke le whātua le tua o ngai ke lalo le mele ta o le whasala le tua so o le mangai e o ngai whai upu muri o le ta upu e whai po e surui mai o le whasala fo le nei ina o mai le marama i lalo langi a o tangata e sili lo lato mana o i pōni uli i lo lato mana o le marama a wai le lato wa i o mafua anga na fai bai tala tusi ele ia wina mai ele tuolo na alo e whasala lalo langi ai ole wala whasala wala ngo ole meta ole whasala i lalo langi ona ole le tali tonu ma le manga nga o ma le tali a ina e tangata ole malama mai o mai malama i lalo langi a o tangata ele manga ole malama onga ele anga lato wa miu ia nga he fai mai lo fia mo per kan ka miu le ele sa malama a ku le o ku me buksa nga le fai mai ole per fa nga fa ngo fia nga ole ta ku le fai mai a wa lato mo e fai le nga ino lato le malama nei fa i lo lato wa miu a ole u fa ma oni ana me fai sa u la po ia i le mero ia le malama ia fa dia ana miu ina ua te tau i le tua vai le manga ia o fai uanga o le parkala mo ta upule ia e winga i le fai longa le nga fai lo Iesu ia Nikotemo o le mafu mai uma i luma te fa na fo wina ia ora e mo le manuia mo le fa ba ia la le lo fa tua ia ke viso Iesu Hallelujah. You can see Sudan I do want to say yeah, Leon from Mangalina, that's all son of the tattoo or the Madame paragraph Muri. Yeah, or Mori Mau Muri Ioane Iesu, or is Mori Mau Ioane Iesu, Ioane Baptist. Nothing may walk, Ganka for Iesu, Ioane is solid. O Kakaramo Karamo, you see, Kubaina. Lenga e pop kiso, la fo foi nga pop kiso. Ko ke la ka ro ko, lo fo foi nga so. Ia, ai fa ele ia fa ina ile lo to yo. Ai fa ri ko ro yo ni. Ko pa nga si nga mo ba. Fa mai on tale tu le lo fo fitu, on tale tu le yo ni o fa pe atu. Ele me fa ile tangata ona ave se me mana pe a le fo ina mai ia te ia mai le lang. Vai la fa ma ia le. Mele ka go fa or kala le yongi ka fa maungi ai le sa or kala sko ingale o Nikotemo sa foi mai o mato i loa ele ai se foi o foi i longa o e foi se vana nga o mai le tu ale foi kali yongi le ori fa urua ia le o mai ka ko fa le anga lo ko yongi ia Iesu ke mai ele me foi nga ave sta ngata se me ia kai pe me ho ele me foi o fo ia se pique a busca pa foi lo sa pique ele me foi o vese su kala skanga pa foi lo ele se su kala se no mai ia te o se mai on se longa a foi e fa tanga mai lunga ia pa foi o foi sta ngata ia nga ai le ai ma se le anga io le loto io le ma so le o le si la foi ma ngai ia le ma le kipi ko ka ko o fai pule o le mo mau yo al fai pu to sfu fai mai e ao ina tupu pe o ia pe ta ia o nei e ta wau ina i titi o ko se va ia o ka ngaka na sau e mo mau na sau fa la o le leia no lo nari na sau e auna e uinga fai mai e nga o kala mo se vai ai na sa mo ye ke le ano le ri o le si mo le fai mo ta tu i o le te wala o le leo le langa le ba na te ia o te wala o le ri fa le yo na so Ioane la ko mo mau mo foi o ye fai mai o e fai ia mo wa ma ngalo wa ma le do o ia
kiki ango wa ai me ki kele ma me fa i don ki kele ma me ki kele ola i sa ngia mo tape ni mo toa ia nga sa war kala asi perfecta Ioane ia nga i wa nga fa pui pui ia ma nga fa muta angal na ola nga misionga ia ai fa wa o to i do ke wiso Iesu ia le misionga Iesu ia nga sa fa tindo so ese ma nga i o me le tu ia ole la fa pela la o wanga ia la o fa so le fifi ia ile fa pula muri ar ko luongo ai fa mai tala tu spo mai o le fa tu ile aro o ia te ia le o la fa o le fa tu ile aro ele ilo ia le ola a le to sa le tu lo tu mau la va yo na luma se vai la ia. It's all about having faith in God. Ma forma mai I le mele o le whaatua tua. O le whaatua tua ma ngaloi tātou ia ke wiso Iesu. A wai ka kōkere iei le kakere whanga o mai ke mi whaasakoro Iesu. A bi tai ko tātou whaalonga ma awa o ma whai tauna na whiongo tātou tātou e sao anga pa ko umala o tanga sala. Ia olona maliu ua ma ngaloi ia tātou. Tātou mai a tātou ang sala. Ale nga tailia, o le mea langa e ta o le whaatua tua. O le whaatua tua. Ngāra whi mai Iesu, o le whaatua tua, o le whaatua tua le alo, ua ia te ia le o le whaakau. A whai o e kausa I lia le o le whaakau. A whai o e kausa I lia po whea le mea ke mo I le o le whaakau. O le tani mo I le whiawhingi, whaatua tua I le alo le tua. Peo whaakukua I Nikotemo. E uia na ngefu li teno Nikotemo I le whamatalanga ma le onga Iesu ai whai kau iei ma tū Nikotemo e defense Iesu I longa whamasingo I kaimingo kompai I teia ai le ngatai lea I ngawhi mai inga ua aluaku la le sofa le sivo I sofa le lilo Iesu o Iosefa anu taia e whanoi le tino Iesu I api lato ai mai le ringa ia Iesu I lalo ai waku mo Nikotemo manga whango whamangongi, ia ma whamanongi ai ale ngate leo a watu ma ie, o ngor ka maroi mi o ngia, waku ma whamangongi, o wa teu ai Iesu, ia ma tuu I le tunga mau, so waila ia eres ka mai ka hankala ele ako ngope o rea e o maringi kaimi, ele ia se meo e whaia mo le ri, ai se wa aila ka mga alu le pou, ki ui anga kene e tala ngata kumai ngaru le po o le fefe ngaru le po o le a o le mam le e va ai le po le ale mafu anga ngaru I Nikotemo va I ke leo nge o mo ka ko mo I anga le alu nei Nikotemo le po anga alu le au e kasi kala Iesu muli mai e cha po ai ngo alu Nikotemo le po leo ka ko iloi e ao na toi fa na wina o ma e ao e toi fa na fo e ao no toi fa na fo e ao tātou sāwa vali I whaatua tua. E ao tātou tonu mai lo Iesu ke wiso le alo le tua. O na maua le tātou leo le whakau. Ia whamunia mai le tua ne fiafi. Ia whamunia mai le tua I nisi o unanga o angai mai. Ia tātou whamoi moi ne fiafi tātou o unanga. Ia whamanu ia tele le tua I lo whafonga. Ia tuatu tātou taitai ia musifai. Ia mawhakaluina tātou ne fiafa tainawa. Alo, sau no le singo whawhenenga. Alo whaasoa hu ni po, te manatu o mariela o whaafonga ni tāuku o nga tala noa tuai. Te roa o tātou e le ia se tasi tātou te whaamoi moe o I o tātou marua papa o tātou o rei o Iesu. Mana tua foi awangi I kako pepese whaapehane e alofa le tua ia Iho e alofa le tua ia tātou. Ai man tua I tātou. O lo sau le mūlo nto sa. E sau le mūlo nto sa le. E rofa le tua. Ai sau le mūlo nto sa. Mena tātou natu iai. Tātou te whaafitai le tua. O na olo nā rofa. Tu noa lea tā. Tau te soi fua ai mo mato bolai. Sunga le whawhengainga ia misi foi o. O le rofa tu noa lea le tua. O lo tātou maua I pele ola I lea aso ma le aso. Whaawai o tau tiute, mau tau whainga o whenga iai. Ai mise foi o ma ua foi, mana sunga le whawhengai ngai atari. E le whapea, whai o tātou whai se ngā winga tasi. Tātou te le whai o na whai se me tasi. Ai tātou whātua tua I le aro lea. Tātou whātua tua le aro lea. O Iesu,
tātou te mau ai le o lai whaapapau. Ai a whai tātou te le whaatuatua i le ano le tā ua mai. O Iesu ke miso le. O le whaasalanga e o mai ai tātou. O le whaafanoga e o ai tātou. Pea le tātou whaatuatua i le ano le. O le tātou li leo Iesu ke miso. O ia leo le o ngā te tonu ngā le mua me umalava. E senta i me uma i a Iesu. A leo fetalai. O ia lava o le ala o moni mreona. So a tātou fia mauala mea ia tātou a ngai atu i le malo le tua umon sādia. Ia malwhaalau te reina o le whiau le malo. Tātou talia Iesu reo umon na maliu ma toi tū manu malo le oti ma le tūnga mau. O whai le ngā mo tātou. Ia o peo se toi ma wha umatua i fōi nei ta upu nea fiafi. Nia le tua e tō whafonga mai i le nea fiafi o le au whai wina i se te taro tātou. Aftanga le fiafi. Pafta i tere lo mātou ta mai vi ia pēla o fio e whakavau. O lo malo, o le malo e whakavau. E le ai se tasi e le fia whai malo, le malo le o la o fio. A wai ma lepe a ma wha o matia whai ngā malo, le lo langi le nei e mātou te iai. Ai tū pēa le malo o la o fio e whakavau lo mātou tū. Tālo whawhitai tere i lau pūsa mātou whanongolongo ai. Whasoa mai le sunga le whawhengai ngai mese fwoi o se tau mwhai atu au me iro mātou. Ta mai le mwhai o na mātou vai tonu ina la upu. E mātou te vai, e mātou te valea, mātou te le lose me tasi. A oe o mātou taiana ma le mātou whasino manga. E te whapena o na e au mai a upu e mwhai o na mātou tau te tarai. Upo le malo la ufio le mātou tua. Paule o le whea o te tauna mātou tala ia peri taimi nei. O mai le au soe wo o walata lata le fio mai o mātou ri o Iesu. Ai mātou tau te tala pēa ma whala o tele le whea o leo le malo la ufio. Mātou te fia whai malo o iro mātou tua. Talo anga le leila ufio i le pula le neile tio le mātou tua sunga le whawhengainga ia maika. Anga le leila ufio se e tuini ale poto ma le matala ia te ia. Le anga le o moe le fili, tau ma whai mai fwoi o ia e talepe me whao matia, ai mai se fwoi le neia la leo le o ta ia le sunga le whawhenga ika. Mawalo na malo si le tino ai siri le ngā. A wā pēr le whao a wina pēr le neia la leo. E whaala u tele e le whao le malo le ufio le mātou utu. Anga le lei fwoi le ufio inisi o whawhenga ika o hanga i mai le nei poe. Wha wau pēr le nei whao tā ua le mātou utu. O le whea usa o le taimi nei o mātou iai lo mātou tua. Tāro lo mātou ta maa. Ale leila o fio nei o mātou mātua te tai lo mātou tua. Le apostolo ia kale wāmia e tunga mana ma le whaitua ia e taku tuinga mana. Ai mai se o whai whea umana lata i tasi o le mātou ngaruenga. Ai mai se o sunga i whawhenga inga umana ma e kare sia te i tasi. O tā pēnā tu fo i le whai unga le neba yaso mo le whea o le maro la o fio lo mātou tua. Anga le leila o fio lo mātou tua. Fua ia i la tau le malo si le tino ai si le ngā. A wala wale wheau o le malo o fio le mātou tua. A mātou ta apene nei mō ta i mātou pui lau fio ia i mātou nua ala i wia lo mātou tua. Ia i uatu me uma i lau fio lo mātou tua. A uma fo ina mātou whaia se ngā ruenga mātou whape atua i ate oe lo mātou tua. O au na leo ngā i mātou. Tumba au atu i ate oe le vi inga le whapenu ma le whanenenga. Ona o Iesu lo mātou wali i mora mātou whaola, ua mātou wala au atoi nei. Amen. Amen. Ia le tua, e whaafonga mai. God bless you all.